Misalı anda da uqqan joqman men, ko'rgan joqman. Ya. Qancha qilib qo'ydingiz bayka qaysini? 19. 19 ming mana. 19 ming do'stlar. Urg'ach torpoq bu, erkakmi? Erkak. Erkak torpoq 19. Siz qancha surib o'tasiz? Ular 22 da o'tadi. Ular 22 ming deydi. 22 deydi. Silking qo'lingiz. Silk endi Bo'lmaydi. Bermaydi. Qancha silkam. Ya, berchi. Assalomu alaykum bizning kanalning ko'ruvchilari. Prigorодный mol bozoriga keldik. Bugun kungi 5-mart 2022-yil 2-bölük muzov, yosh muzovlar bo'yicha ma'lumot olib beraylik. Bir 10 kundan boshlab 1 yoshgacha yangilarning balarini berishga harakat qilamiz do'stlar. Xato kemchilik bo'lsa oldin ola kechirim so'raymiz. Sizlardan like, podpiska, kommentariy. Podpiska bo'lmay ko'ryapsangizlar, tuğanlar. Yo'q deganda like bosib qo'yingiz bir yo'li. Shunda bizning kanalimiz oldiga ketadi. Bunaki kichikli muzovlardan boshlaylik. Buni 25 deydi. Buni 27 mingdan deydi. Bayka ketib qoldi, biroq erkak ekan. Erkak muzov. Erkak muzovlar. Bunaki 12 mingdan so'rayapti bu yerda urg'ach muzov. Qancha kunlik bu? 1 oylik. 12 mingdan so'rayapti. Bozor so'raylik deydi. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz aka? Balani aytib qo'ysiz menga. Aytmaysiz? Ha, bu baykam, o'zim baykam turib aytmaydi. Один глаз qo'ysa. Jeta 30 mingdan so'raydi. 30 mingdan 3 bosh. Burg'achi o'yja bular? Ya, erkak deydi, cho'tang erkak. Ha, bozor berdi-mi? Va. Qanchadan beradi? 26. Mana 26 mingdan berib o'tadi, bergan yo'q. Oyliqlari qancha? Oyliqlari. Qancha? Aytib qo'ying say. 1,5 oy, 1 oy deydi. Ha? Savdangiz bo'lsin, rahmat. Mana bu yerda muzovlar. Assalomu alaykum. Alaykum aka. Baholarni aytmasizmi? 20 dan surib o'tamiz. Qancha bosh? 16 surib o'tamiz. Buga 16 ming. Buga 20 mingdan. Erkeklar jalang erkek. Jalang erkaklar. Meni topib. Yo'q, siz tortmaysiz. Yo'q, Tortmaydi, men tortib. Pul qancha bu? 20 boy. 20 ming. Siz 20 dan surib o'tasiz. Bozor qanchadan berib qo'ydi? Bozor 16 dan berib. 16 dan berib o'tadi, 16 dan berib o'tadi, bergan yo'q. 1 oylikdan oshganlar bu. Aha, 1 oylikdan oshgan. Rahmat. Bayka sizniki qancha bu? Erkak muzov. 15 urg'achi. Ha, urg'achi. 15. Shvets. Qancha oy bo'ldi? Qancha oylik? 20 kunlik. 20 kunlik deydi. Bayka buni qanday bag'at misol uchun sotib oldi bir kishi? Buni ko'rib o'tasiz. Anan endi süt berish kerak-da, uydin. Chaqadan. 2 litr. Ha, mana 2 litrdan chaqadan beradi ekan. Ajana suxoy молоко bersa bo'ladimi, bo'lmaymi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Al kitayskiy bo'lmaydi deydi. Rossiyskiy 20 kun, 10 kun, 17 mingdan. Erkak urg'achi bular. urg'achilar. Bari urg'achilar, mana maydamiz ular. Shularga baho berdi-mi? Berilgan. Shu. Mana cho'ng'araqlarga ketaylik. Assalomu alaykum, aka. Qandaysiz? Yaxshi. Tak, 4 bosh. Muzovlar, torpoq. Baholarni aytib qo'yasiz. Balalar 28 ming. Baholar 28 mingdan. 1 yoshga chiqqanlikmi, chiqqanmi? Yo'q, bular 4 oy 5 oyliklar. 4 oy 5 oy. 4 oy 5 oy mana. Erkaklar. Bozor berdingmi shular? Ya. Baho berdi bozor. Topa baka berildi. Berilgan. Жаңылы keldik. Жаңылы keldik deydi, hozir bera boshlaydi, Xudoy bersin. Buni qayoqqa chiqarasiz? YouTube'ga, internetda bu yerda Qashqa muzov turadi. 28 ming. Erkak 28 ming. Qanchaga berbeding? Beraylik va. Tak. Bu yerda assalomu alaykum. Bunun bahsini aytib qo'ysiz-ku? Paroda qanday? Paroda. 25. 25 urg'achi. Qancha kunlik bayka? 2 oy. 2 oy bo'ladi. 25 ming uchmi cho'ngraga? Alatovskiy bu. Alatov. Bahsi qancha? 27 ga berdi. 27. Bozor so'rayotgan shuni. Bozor baho berdi? Beradi. Qanchadan beradi? 25 berdi. 25 ming berdi turibdi. Berdi. Ammo'gachi mo? 25 ta otadi. Bu bozor bergan yo'q. 25 ming. O jigitning torpoqlari. Bularning bahosi 35 ming. Quruq, a? Urg'achi bari. Ha, bari erkak ekan. Yoshi 1 yoshga kelgan. Ya. 5-6 oylik turib turdi. 5-6 oylik torpoqda deydi, mana shunday. Bozor berib o'tadi o'zimi? Quruq qanchadan berdi? 12 quruq. Bo'lalega? Bo'laleg deydi. Sho, rahmat. 33 mingdan bo'lsa beramiz deydi.
Так, бұл жерде бір туған байкебіз айтады. 30 қаншадан алдым? 32,5. 32,5 мыңдан алыптыр байке. Өйгісін жақсы. Жаштары бұл 1 жашқа бөлінек, е? 7-8 айлықтар 32,5 мыңдан алыптыр. Еркек бұзолар. Көтен еркек. Пайдасын берсе сатасыз ба? Жоқ, алып кетеміз. Үйге алып, мал қылған, е? Бұлар жайлауға кетеді дейм, е? Жайлауға кетеді. Базар бойынша кішіне малымат бербейсіз байке. Қандай болады? Ел көп, мал көп. Алушылар бар ма сізге оқшаған? Айта алмаймын, болыс керек. Жақсылы дейтін әке. Достар, лайк базауыз. Мына ұрғачы тұрпоқтан тұрады бұл жерде, тезелеп. Қанша баш байке? 6 baş ұрғач. 6 баш ұрғачы 22 мың сомда. Бұлар қанша айлықтар? Иә байке. Қанша айлықтар? 4-5 айлықтар, ә? 22-ден сұрайсыз. Базар берді ба? Базар берелек дейді. Бұл жерде еркек торпақтар бар екен ма? Бұқалар. 40 мыңнен сұрайды байкесі. 40 мыңнен сұрайды. Так, арт жағынан да тартып көрейікші. Так, 37 мыңнен бербептір байкем. 40 мыңнен сұрайды. Амберне самсалар келді міне, өз сық самса. Бір чоңырақ екен. Бұл жерде да бір ұрғаш торпақ тұрады, жақсы. 28 мың сұрайды. 28 мың. Базар берді бе? Емелі келдім дейді, базар берділі екен достар. Бұл жерде құна жындар торпақ 1 жаштан өтіп қалған дейді, арқылысы өтелек дейді. 35 мыңнен, ә байке? 35 мыңнен сұрайды. Ұшыларға баға берді байке? 30'dan sürası olsa. 30'dan sürüyordu ekönü. Ekönü ne 30'dan? 30 mingden ekönü 60 minge beripti bayke. Bunday bolgan. Bu жерде дагы жакшы торпоктор турат. 38 миң сомдон. Бул эркек ми байке? Эркек. Бука, аркычы. Ha? Artık тоже erkek. Тоже эркек мына. Базар берди ба? Қаншадан береді? 73. Екеуіне 73? 73 екеуіне. Мына. Это орыс туғандар беріп отады. Бұлар қанша беріп қойды бұлар? 3. Мына 35 мыңнан. Бұл жерде 35 мыңнан сұрайды. Ұрғашылар, ә байке? 35 мыңнан. 1 жаштан өткен бе? 1 yaşlık. 1 жаштан торпақтар, ә? Базар беріп отыр ма? Сұрап кетіп отыр. Реально берелік, ә? Саудаңыз болсын. Ішінде болған торпақтар. Мына бұл жерде 25 мың окончательно дейді. Еркек ұрғачы бар? Ұрғачы, Алатау дейді. 4 айлық. 25 мың, ә? Базар қанша берді? Сатып алғанда берді бе, сатып аласың? Жоқ, мен өзім үйден алдым. Жоқ, сен үйден алып келдің. Базар берді ба? Мұншаға берді. Қанша сұрады? 25'ke 24'ke. 24'ke 25'ke сұрады дейді. Сө, рахмат, содан болсын. 28 мыңдан 3 баш. Ұрғашылар 28 мыңдан. Қара олды алатын? Яқтылы. Базар беріп отыр ма, байке? Берелек, жақсы. Берелік, ә? Жақсы берелік дейді. Үйді аттар болшы тарттырайын деген бұл. Пригородный мал базар. Так, 25 мың, ә? Я. 28. 28 мыңнан сұрайды бұл. Ұрғач торпақ. Жашы қанша мұн? 1 жашқа келді яшайды. 28. Қанша сұрады базар? Базар 26. 26 мың сұрады, ә? Бербеді. 26 мыңға бербедім дейді. Ассаламалейкум, байке. Қандайсыз? Сіздікі бағаларын айтып қойсаңыз. Қанша? 38? Сенікі, ә, жігіт? Мына бір жерде жігіт 38 мыңнан сұрап атады. 1 жаштан ашқан ба? Жашы? Ашылек пе? 1 жаш толайындап қалды. 1 жашар екен. Базар берді? Базар берелек дейді. 35 мыңнан бұл жерде бір қара музо жатады, ес алады. Қардарлар жоқ деп жатады қой, ә, байке? Базар берді ба? 30 берді. 30 бердір. Базардың көзі көр деп қояды, ә, байке? Жатса деле келіп береді. Тұрғандарды көрдіңіздер бі, достар? Бұл жерде бұқалар тұрады, торпақ бұқалар. Сіздер түшпейсіздер, байкелер. Мал түшетті, мал тартауыз.
Ассаламу алейкум. Жигиттер кандайсыңар? Башы жакшы өзү. Базар кандай базар? Базар жакшы. Так, бул жерде канча баш алып келдиң? 4 баш берди. Так, могу төртөбү, Ооба. Бааларын айтып койсоң. О, 45, экөө 38ден, наркысы 32. Мына 32, 38, 45. Сурап атасың. Ооба. А базар берип атабы ушуларга? Базар жок. Берелек. Базар берелек. Базар сузбу, Ооба, базар Токтоп турат дейт. Могу үчөө 30 миңден, Булар 30 миңден. Алар мына үчөө. Мына үчөө 30 миңден. Базар качан кыймылдайт эми? Кымылдаш керек эле кымылдай берет. Азыр кыймылдап калыш керек эле толго, Ооба. Bir aydan keyin başladık. Bir aydan keyin başladık. 2 jumadan keyin. 2 jumadan keyin to'g' alып баштайт дейт достор. Лайк басабыз достор. Жаш бузалар, 1 жаш. Торпок кукалар. Братан өзүң 8 миң берем бра. Башталды. Так, 28. 31. Канча башка 28ден бердиң? Бирөөнө 28 миң. Токол тигине. 31 болсо. Тиги токол. Кара токолду, Мына кара токолду 28 миң берип атат досум. Бирок жакшысын тандапсың сен. Ургачы. Ургачы. Арада. Бір еткен чөмөй Берет, берсе. Сизге бул, сизге. 28 жарым. 30 миң деп атат тиги брат. 28 миң берип атат. Чап. Сода жок. Сода жок, алуучу жок. Бирлемен алуучу. Эч ким жок, кара. Ишенбесең машина. Сатуучу деле жок, бирлемен. Сиз Сатуучу толтура. мал кыласызбы же? Мен сатам. Жетелейсизби? Жетелеп сатам. Бирге ала бериңчи. Бири-бирин түшүнүшөт булар. 9 га. Пышырайлы. Жигиттер. Бу бербейт экен бу бала. Бербейт а. Канча калды кичине алыспы? Алганым көргөн. Кичине кош анда. Чай чакасын чыгарып. Жол киресин чыгарып. Пайдасын бербейин деп атат да. Пайдасына калды. Мен да эмне назатына сатайын бала. Жетелеп. Анда тек коюң, мен сатайын. Мына ушундай болгон базар, пригородный мал базары. 28 миң кылып атат. 31 миң болсо берем. Алгандар биринчи сиз көргөн да. Малдын ээсин эмес, сизди көргөн. Мана малдын ээсин көргөн. Сен жетелеп Бышабы? Жетелеп берет анда өзүң. Я брат, бышырасыңбы? Жок, бушпай. Бышпай атат, Бушпай да. Так, мына бул башка экен келди, башка экен. Канча кылып койдуз байке? Мына кел. 29 берди. 29 бердиз. Жанак. Жана бала. Сиз канча бересиң? Көрдүңүз. Сен 1 деп атасың, 9 деп атабыз. Сөздү түшүнүп атасың да. Ортосу. Тартма. 29, 31, 30га. Тоголокко мал кылам дейт байке. Братан, ал тарактан тартып коюңчу. Мына. Болдубу? Болду, молодцы. Мына кетти, мына ушул торпок кетти, Мына буйрук деп коет. Эртең менен бирөө соода кылып кетти эле, азыр сатылып кетти.